саламаттуу биздин Салам медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн 1 декабрь Баткен шаарындагы адатта кезектеги мал базарды алып берүү ишибизди баштадык. Бүгүнкү базар баасын чогуу байкайбыз. Анча-мынча мүчүлүк-түштүктөргө кечирим сурайбыз. Şu көрүп турган бука 70 миңге баланыптыр. Союшка жарай турган сатып алыныптыр. Муну союп этке эт кылып сатат экендер. Ушун менен мына көрүп турган экөө 70 миңден болуптур. 70 миң сом. Мына көрүп турган Ноупас 2 жашарга чыгып чыга элек 50 миң сурап атыптыр. Каме бар дейт, сурай бересиздер дейт. Мына көрүп турганыңыздар 2 жашар, жашара жетелек. 2 жашар чамасындагы букалар, новаздар. Экөөсүн мына алам менен мына караны 57 миңге бербептир. Дагы бар дейт. Ушундай 2 жашарга чейинки новаз турпоктор 30 миң этине карап 25 миңден 35 миң тегереги деп баада сатып атат. Мына көрүп турган уй биринчи туушкен турпогу жок, азыр бооз дейт 35 миңге бербептир. Мына көрүп турган унажын 2 жашар экен 31 миңге бербептир. Дагы бар дейт, азмаз. Бооз экенин дагы айта албайт экен. Талада жүргөн, жайларда жүргөн. Ушундай бүгүн унажындар баасы ушундай, барысы ушундай 30 миңден тегерегинде. Азыр саан уйларды айтып беребиз. Мына көрүп турган саан уйду 45 миң деп атат экен. Азыр канчанчы туушу? Канчанчы тууш? Ма 4-чү боласыз. 4-чү боласыз. Торпогор качы? Эм болот да. Ошол саан уй. Саан уйлар бул базарда. Ушундай баада. Мына көрүп турган кара саан уй 56 миң торпогу менен 2 күндүк торпогу дейт. Ангус деген породадан дейт торпогун. Торпогу эркек. Новаз. Кийин мынандай чоң уй болот экен, короче. 10 күндө бар. Ушундай чоң уй болот экен. Мун канча? 57ге сатылды. 57 миңге ушундай ангус деген ушундай чоң болот экен. Мына көрүп турган ала саан уй 43 миңге сатылыптыр. Торпогу, ыргачы 3-4 литр сүт берет дейт. Ушундай малдын саан уйлардын сүт беришиге карап, торпогунун жашыга карап бааланып атат. Ушундай бүгүнкү базар баасы. Азыр сиздерге койлордон алып беребиз. Эми койлордун баасы. Азыр сөктү солук койлордун баасы. Ошол 8 миң деп атат мына үчөөсүн. Союшка дагы жарайт. Баксаңыздар да болот. Эми
Mına bu жерде uçmalar var ekan. Uçmalardı 7,5 mingdan. 7,5 ming. 7,5 mingga balanıp atat deydi. Üçü pazarın aldığında soğulup qo'ylari 8 mingdan deydi. Көріп тұрған Qo'chqorni qo'zi Qo'chqorni 8 ming deb atadi, bozor 7600 qilibdir. Qo'zi Qo'chqor. Bunisi qancha? Onu 8'e berbe. Unisini 8 ga berib bo'ldi, biroz eti bor ekan. Ularga qo'zi Qo'chqor. Qo'chqorlarning bahsi shunday. Hazır bazarın en arzan qo'yini izlep ko'ramiz. Ko'rib turgan qo'ylar 8 mingdan soliq qo'ylar so'yishga jaramdi. Eti yaxshi qo'ylar. Qo'zilar kimdan? Var. Qanchadan? 5dan kami var. Qo'zilar so'yishga jaramdi, suda var, jeteligingga da var, mol qilingga da var, asida var. Qo'zilar bordi. Bu yerda ekan, joylari qo'zilar. Bu yerda sizning so'ranishingizni men bisar qo'y topgan o'xshadim. 6,5 ming tutib, so'liq bisar qo'y. Smeshinniy o'xshashgan. Şu Mazar 6,5 mingdan qildi. Tazalarini bugun вообще-то bağları, şu Batken tarafta bağları 15 mingdan 20 mingga cheyin qo'ylarini olsalayotgan kisardi. Mana qo'chqorlarini 15 mingdan 30 mingga cheyin bog'lanadi ekan. Mana ko'rib turgan pichma qancha yashar? 4 yashar pichma so'yishga jaray turgan. So'yib turgan şu pichmani 10 ming so'mga satib olibdirlar. 10 ming so'mga yaxshi semiz pichma qo'y olsangizlar bo'ladi. Şu pichma sen so'shon meni mana so'liq qo'yi 10 ming so'mga balanibdi, so'yibdi qo'ylar. Mana quyruqli pichmalarning bası bozor 6 ming tuttur, azmaz. Var deydi. Azmaz. Qo'shsa beramiz deb turadi. 3 o'tin pichma ekan. Quyruqli so'yishga jaray turgan. Жаңы жылға cho'ng semya olsangiz so'yib bir o'tirsangiz bo'la turgan. Tashqarida qila turgan pichmalar. Mana ko'rib turgan Qo'chqor bozordan oldingi Qo'chqorning biri olibdir. 13 ming tuttur, 13 mingga beribdir. Dağı bar deydi. 3 yashar. Jaydari Qo'chqor. Şu so'yishga jaramdi, eti var. Quyruqli Qo'chqor. Yapken. Pul verin ey. Yapken. Qanchadan kattasi? 8,5 Qaysi? 8,5 kam olmaz. Mana shu. 8,5 deb otasiz. Bunaları. Ana o tüyüttünüzçe. Allah tüyüttünüz. Olam 8,5. Betine tartıysa. Betine tartıysa. Jaydar echkileriniz qaysilar? Qancha voltat aldı? 4,5dan? 4,5dan. 4,5dan. Hazır çıkışmayanlar. Bu serke taka. Echki? Betin tartı sırası çığa tek jaktan quvonishdi. Betinden bir tartib qo'yilsa. Quvonchi chakaning oldingi serkelari 8 mingdan ekan. Oldingi echkileri 4,5 mingdan ekan. Echkilarimiz qanchada otasiz ekan? Echkiler 3
3,5'ligi var, her türlü var. 4.000'ligi var. 4.000'den 3.500'den 4.000 geçeyim mi? Eçkiler. 5.000'ge 5.000 geçeyim. Takanız kança? 5.000'ge Kança yaşar takanız? yaşar. Yaşeleye bakır. Serkeniz var sizde? Bulamaz ki bulamaz. 3.2. 3.500 3.200 mü çeki? Echkilerдің bası şunday eкен. Бүгінгі базарда тайлардың ең çoğu 3 yaşar tay 60.000'ge деп атат екен. 3 yaşar tay şunday баланы атат. Тайлардың ең каттасы. Мына тұрған бе қанша жаса? 5 жыл туған бе 70.000 сұрап атат екен есі. Базар қылелек дейді. Баткенде азыр бүгін базарда жылқылардан 5 өй кетті. Мына тай кімден тай? Шыл бе. Nerede daha bir varken 55.000 deyip 4 yaşar болушу мүмкін deyip точно yaşım bilmeyim deyip tanın жанында tay varken ırgaçı tay bir bunu 45.000 деп атат екен. Söktü tay batkende жылқы аттар аз эле кирет тугандар ошого Taylar bolsuncha hareket kılıp tatkanга hareket kılan biroq bari. Mına көрүп турган echkilerдин, улактардын эң арзаны, өзүңүздөр карап баласаңыздар болот. Арзаны 2.000'den, анан улактардын эң чоңу, эң кымбаты 4.000 сом дейт. Echkingче? Echki жокпу? Echkisi de 4.000 eкен. Ha kal echkingче, kal ulagың. Мынау 3.000. Mına kal echki 3.000 kami var deydi. Mına ulaktar 1.700'den deydi. Kattası kança? Çoğun. Bardı mı? Eko serke. Olar ırgaçıda mı? Ha kiçineğiniz kança? 1.200. Өзіңіз шақаны үй біле олсаңыз, 1.200 сомға көш ағачаңыз да улақ алып, дымдама қылып жеп алсаңыз болады. Бүгінгі мал базардың бағалары ұшылар hazır сіздерге тоқ, үндік, өрдік ұшыларды тартып береміз. Өнері дағы қокиндің қорозы бар екен 800'den дейді. Мынау дәкән тоқтарыңыз? 500'den. Alınıptır, 500'den alınıptır. Nerede kögüç köndörü varken Pavlin degen parodasken 500'den deydi. Ağı, kögü, alası vardı qaralaş. Üretilgen deydi. Үйгө bir jumada üretip turup koyuyorsanız tabi bolu öğretken. Bu yerdeki bıyılkı ündüktün çocuğu korozdoru 1.500 somdan deydi. Bunu hazır alıp жаңы жылға чейин бақсаңыз, жақсы ет берет үй бүлөңүз менен жақсы дастарханга жарайт. Анан баякта дакан короз бар экен, бул дагы 1.500'den дейт. 1.500'ge беребиз дейт. Nerede ündüktün korozu 2.000 deyt. Nerede makilerini 1000'den deyt ündüktün.
Бүгінгі базар басын шу жерден жиынтықтайбыз. Сіздерге аз да болса да маалымат алып бердік деп ишенем. Көп қатты сынабайбыз туғандар. Эми акырындан үйрөнүп аткан учурубуз. Балаларды болушунча алып бергенге аракет кылдык. Биздин каналга кирип туруңуздар, көрүп туруңуздар. Сунуш пикирлер болсо жазып калтырсаңыздар болот, комментарий кылып. Дагы кайрадан жолугушканча, үн алышканча, ассаламу алейкум.